Ni imiborogo n'agahinda ku baturage batuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Ikivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Rucuru, aho guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2024 hongeye kuba intambara ikomeye cyane, hongeye kuba intambara njyanamuntu hagati y'inyeshyamba z'umutwa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Guhera mu rukerera ahagana isaa 9 kugeza iri joro harimo kumvikana amasasu menshi mu birindiro by'umutwa M23. Inyeshyamba za M23 zirimo kuboroga, zirimo gutakamba, zirimo gusaba amahanga ko yaza agahagarika ibitero ingabo za Kongo FARDC zirimo kugaba. Kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yamaze gushyiraho umurengo ntarengwa wo kugomyeza gusuka ibisasu biremereye ku nyeshyamba z'umutwa M23. Kuri ubu ngubu ibice byose bigenzurwa na M23 bigomba koherezwamo amasasu nta kureba nimba harimo abaturage, kuko leta ya Kinshasa yamaze gutahura amayeri, yamaze gutahura amanyanga akomeye cyane akorwa n'inyeshyamba za M23, kuko iyo ziribugabweho ibitero zihisha mu bice bituwemo n'abaturage. Kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwira ko leta ya Kinshasa irimo irakoresha indege, irimo irakoresha misile, irimo irakoresha ibifaru by'intambara nta kugenzura nimba M23 ivinimo mu bice bituwemo n'abaturage, kuko kuri ubu ngubu axe ya Sake, axe ya Rwindi hariya muri teritwari ya Rucuru na mateka. Leta ya Kinshasa irimo irakoresha ingufu zose, irimo irakoresha tekinike zose mu kunyanyagiza ibirindiro by'umutwa M23. Gusa imirwano yo kuri uyu wa gatanu nago imeze nk'iyo kuwa kane, kuko imirwano yo kuwa kane niyo mirwano ikomeye cyane, niyo mirwano yashegeshe yashengabaje abarwanyi umutwa M23, by'umwihariko ingabo za Sadeke zasutse ikiswe amakompora, zanyanyagije ikiswe ibisasu byinshi mu birindiro by'umutwa M23. Ni imirwano yabereye mu misozi iherereye muri santere ya Sake, aho iyi ntambara yahanganishije M23 ndetse n'inyeshyamba n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasize M23 yambuwe ibice byinshi. Amakuru avuga ko uru rugamba rw'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi umutwa M23 rwaguyemo abasirikare benshi b'inyeshyamba z'umutwa M23. Gusa hari n'abasirikare b'ingabo za Kongo FARDC bishwe nubwo batanganya n'aba M23. Mu basirikare bishwe b'inyeshyamba za M23 harimo abari bafite amapeti ya koroneri, hari n'abafashwe miri bivugwa ko bafungiwe hariya mu mujyi wa Goma mu kigo cya gisirikare cya leta y'i Kinshasa. Aya makuru aranavuga ko FARDC yabashije gusenya ububiko bw'intwaro za M23, yatwitse imodoka zigera kuri 3 zari zihetse abarwanyi ba M bavuye hariya muri teritwari ya Nyiragongo mu kibaya cya Kibumba baje hano muri Sake. Murabizi ko M23 irimo irimura abarwanyi bayo ibavana mu bice bitarimo kuberamo imirwano ibazana mu bice birimo kuberamo ibirwano. Batezwe ambushi n'ingabo za Tanzania zibanyanyagizaho ikiswe amasasu, zibanyanyagizaho ikiswe amakompora. Hari n'amakuru twamaze gutohoza, amakuru twamaze kumenya ko Madamu Samia Suluhu, perezida wa Tanzania, yerekeje muri Korea y'Epfo. Biteganyijwe ko agomba guhura na perezida wa Korea y'Epfo bakagirana ibiganiro byimbitse. Nyamara biranavuga ko leta ya Kinshasa yaba yaciye muri Tanzania mu rwego rwo kongera kuzana za ntwaro ziremereye zo mu bwoko bwa BM21 zirimo gufasha igisirikare cya Kongo FARDC mu gushwanyaguza ibirindiro by'umutwa M23. Kuri ubu ngubu Madamu Samia Suluhu yamaze kurirotema ikirere yerekeje muri Korea y'Epfo, aho bivugwa ko yaba agiye muri gahunda ya perezida Felix Antoine Tshisekedi yo mu kumugurira izindi ntwaro zigomba kumufasha mu kwirukana u Rwanda ndetse n'Ubugande, kuko perezida Tshisekedi ashimangira ko arimo arahangana n'u Rwanda ndetse n'Ubugande, mu gihe u Burundi nabwo bwinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burivuga ko buje guhangana n'u Rwanda. Kuko murabizi
kuri ubu ngubu umupaka uhuza igihugu cy'Ubugande ndetse n'igihugu cya Kongo ngo hakomeje kugaragara ingabo nyinshi z'Ubugande UPDF zije guha inkunga umutwe wa M23. Murabizi ko umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda ufunzwe bitewe ahanini no kuba leta y'u Burundi ikomeje gushinja u Rwanda kuba rutera inkunga umutwe wa Red Tabara, ibintu u Rwanda rukomeje guhakana rwivuye inyuma, ndetse leta y'u Burundi yanashinjije u Rwanda kuba nyirabayazana wo bitero bikomeye cyane Red Tabara yagabye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bikica abaturage abandi bikabakomeretsa. Kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinjira zizi ko zirimo guhangana n'u Rwanda, kuko leta ya Kongo ikomeje kuvuga ko M23 ari igitambaro, abarimo kurwana ari ingabo z'u Rwanda RDF. Kuri ubu ngubu abarundi bakomeje koherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bwije nuko bukeye. Twamaze kumenya amakuru yuko umusirikare umwe w'u Burundi arimo arahembwa amafaranga 500 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe umusirikare wa FARDC ahembwa amafaranga 80. na amafaranga makeya akomeye cyane. Ibi ni byazanye urunturuntu mu gisirikare cya Kongo FARDC, binatuma hari abasirikare ba FARDC badakomeje kwitanga imbere ku rugamba. Murabizi ko mu minsi ishize muri axe ya Rwindi hariya mu misozi miremire ya Kikuyu, mu misozi miremire ya Kibirizi, mu misozi miremire ya Njunga, ahabereye operation ikomeye cyane yateguwe n'abarundi bakaza kunenga imirwanire y'ingabo za Kongo FARDC. Gusa ibingibi ntago byamaze akanya, kuko General Peter Chirumwami umuyobozi mpuzabikorwa wa guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru yashyize mu bikorwa ibingibi, arabaganiriza. Kuri ubu ngubu imirwanire irahurizwa hamwe, haba mu kirere, ku butaka ndetse no ku mazi, kuko kuri ubu ngubu hamaze n'iminsi habaye inama ikomeye cyane yahuje ingabo za SADC, ihuza abarwanyi ba Wazalendo, ihuza ingabo z'u Burundi, ihuza abacancuro, abakomando bo mu itsinda rya Hibo Special Forces. Ni inama yabereye hariya mu mujyi wa Goma muri Serena Hotel. Bivugwa ko iyi nama yari igamije guhuriza hamwe imirwanire mishya hagati ya FARDC, abarundi, SADC ndetse n'abacancuro, kugira ngo bafatikanye barebe ukuntu barangiza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu muri teritwari ya Masisi muri axe ya Sake harimo kuvugwa ikiswe amasasu menshi, habaye ikiswe umukutano, kuko abarwanya umutwe wa M23 bakwiriye imishwaro, babuze aho bahungira, imisozi barimo kuyiritura ikabagwira. Igisirikare cya Kongo FARDC kirimo kurasisha ibisasu bihanura indege, kirimo kurasisha ibisasu bisatura imisozi bigahinguranya. Kuri ubu ngubu M23 nta bwinyagamburiro ntaho ifite ho guhungira, kuko izi tariki 31 n'itariki 30 ni tariki M23 itazigera yibagirwa, kuko byinshi birimo kuyibaho nibyo leta ya Kinshasa yari imaze iminsi ibateguza. Murabizi neza ko leta ya Kongo yamaze gufata umwanzuro ntakuka ko nta gihe izigera igirana ibiganiro n'abarwanya umutwe wa M23, ahubwo biteguye kuyisukaho ibisasu byinshi, biteguye kuyinyanyagizaho amabombe ikirukanwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko igisirikare cya Kongo FARDC ari igisirikare gikomeye cyane muri aka karere k'uburasirazuba, kuko igisirikare cya Kongo FARDC ku rutonde rwashyizwe ahagaragara n'ikigo gisanzwe gikora ubucukumbuzi mu by'ibisirikare bikomeye cyane kuri iyi si, gerutse kugaragaza ko leta ya Kinshasa by'umwihariko igisirikare cyayo cya FARDC kiri ku mwanya wa 8 mu gisirikare gifite ibikoresho, mu gisirikare gifite abarwanyi bakataraboneka, kuko leta ya Kinshasa bivugwa ko ingengo y'imari nyinshi yishora mu gisirikare. Gusa hakibazwa ukuntu igisirikare cya Kongo FARDC ari cyo cyambere muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, hakibazwa ukuntu
gikomeza kuzengerezwa n'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi ni ingingo yakozweho ubushakashatsi, ni ingingo yahagurukije abatari bakeya, ni ingingo ikomeje gutuma leta ya Kinshasa iryama nisinzire, yibaza ukuntu leta yabo ikomeje kugaragaza ko ariyo ishora amafaranga menshi mu gisirikare, hakibazwa ukuntu bakomeje kuzongwa n'umutwe wa M23. Gusa leta ya Kinshasa yo ivuga ko atari M23 irwana, ahubwo ari ingabo z'Ubugande UPDF, ari n'ingabo z'u Rwanda RDF. Kuri ubu ngubu imirwano irimo iraca ibintu, gusa amakuru yashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Liyetona Koloneli Njike Kayike Girene, yatangaje ko imirwano yasakiranishije ingabo za Kongo FARDC na M23 yatangiye mu rukerera rwo kuwa kane kugeza kuri uyu wa gatanu. Ibisasu bya rutura birimo guterwa mu nkengero za Sake ndetse no mu mujyi wa Kanyabayonga muri teritwari ya Rucuru. Avuga ko intambara bahanganyemo na M23 batazigera bayirangiza mu gihe M23 itarashyira hasi ngo imanike amaboko, icishwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo nk'uko indi mitwe yose igomba kuhacishwa. Kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa isaba ko M23 igomba gushyira hasi intwaro igasubizwa mu buzima busanzwe icishijwe hano mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Gusa M23 yikomeza gushimangira ko itazigera ishyira hasi intwaro ngo icishwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, kuko ahangaha nahagenewe imitwe yitwaje intwaro itarimo M23, kuko bivuga ko ahangaha ni M23 niramuka ibyemeye izahuramo n'imitwe irimo FDLR, Mayimayi, Kodeko, Pareko, by'umwihariko imitwe yose ibarirwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu nyamukuru kuri ubu ngubu imirwano yamaze gufata no muri Kivu y'Amajyepfo, kuko imirwano yongeye gukomera mu gihe M23 yamaze kwinjira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ahanini muri teritwari ya Karehe. Gusa kwinjira ahangaha muri Karehe si ubushake bwo gushaka gufata ibice byinshi, ahubwo ni ukubura aho ihungira igahungira ahangaha muri Karehe, kuko M23 irimo irakubitirwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru, irimo irahondagurirwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe bicanze izajya gufata ibice muri Kivu y'Amajyepfo, kuko abasirikare ba FARDC barazamuwe. Abasirikare ba FARDC bamaze kuzanwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari n'abaturuka mu bice bya Beni, hari abaturuka mu bice bya Warikare, bose bakomeje kuza gutanga umusanzu kuri bagenzi babo kugira ngo bafatikanye bahurize hamwe barandure umwanzi umwe bahanganye nawe ari we M23. Hashize amasaha makeya hatowe inteko nshingamategeko nshyashya muri leta ya Kinshasa. Ni inteko nshingamategeko igizwe n'abaminisitiri 52. Bivugwa ko Jean Pierre Bemba wari waratorewe kuyobora ingabo za Kongo FARDC yamaze gukurwa kuri uyu mwanya. Jean Pierre Bemba yamaze kugirwa minisitiri wa transport. Gusa ikizi cyo kigambiriye, ahubwo minisitiri mushya washyizweho ukuriye ingabo za Kongo FARDC yamaze gushyira ukuri kose ahagaragara, anavuga ko yadiru cyangwa se ya gahunda leta ya Kinshasa yari irimo irakurikirana indege zisaga 12 zo mu bwoko bwa wingi yari igiye kugura muri Afurika y'Epfo itagomba guhagarara, nubwo Jean Pierre Bemba akuweho n'ubundi agiye gukomeza akayikurikirana, kuko bivuga ko leta ya Kinshasa yamaze gutegura miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni amafaranga angana na miliyari 649 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivugwa ko aya mafaranga azagurwa ibikoresho birimo indege, azagurwa ibikoresho birimo za drone, ibifaru by'intambara, amasasu menshi ndetse na za roketi. Bivugwa ko zigomba kuzagurwa mu rwego rwo gutera ibinyeshyamba z'umutwe M23 bakazikorera nk'ibyo bakoze ibihumbi
w'ibihumbi 2012 2013 ubwo uyu mutwe wa M23 wafataga umujyi wa Goma ukawirukanwamo n'ingabo za SADC n'ingabo za MONUSCO ndetse n'ingabo za FARDC. Gusa kuri ubu ngubu abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi iby'iyi ntambara bemeza badashidikanya ko hakenewe inzira y'ibiganiro gusa hadakenewe inzira y'intambara, kuko M23 nayo yamaze kubaka igisirikare gikomeye cyane. Bigaragazwa no kuva umwaka w'ibihumbi 2021 M23 ifashe Bunagana, ifatwa nk'ibirindiro bikuru by'izi nyeshyamba za M23, nayo nirongera gutakaza ibi bice byayo. M23 nayo ngo ahifashe kugira ngo ihave bisaba ngo umuntu abe yahasize umutwe, kuko izi nyeshyamba za M23 hari n'abadatinya kuvuga ko nazo zimeze nk'ikimata. Abazi ikimata gifata ahantu kugira ngo ugikureho bisaba ngo ukoreshe umuriro cyangwa se ukoreshe ubugari bushyushye. Hari abadatinya kuvuga ko M23 ariko imeze, kuko ibice yafashe ntago igipfa kubirekura gutyo gusa, kuko M23 yamaze kubaka ubutasi, yamaze kubaka inzego za gisirikare zikomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu uyu mutwe wa M23 bivugwa ko ari we ukuriye iyindi mitwe yose irwanira hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba za M23 arizo zihagarariye indi mitwe yose irwanira hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkushimire wowe wahisemo kubana natwe, nkwifuriza kugubwa neza, mboneraho gushimira inshuti n'abavandimwe mudukurikiye muri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abadukurikiye bari muri Tanzania, abadukurikiye bari hano ku butaka bw'u Rwanda ku rw'imisozi igihumbi, abadukurikiye bari ku butaka bw'igihugu cy'Ubugande, Abarundi mwese dukomeje kubatera yambo. Inshuti zacu zidukurikiye ziri mu Kayanza k'ibitoki, Bujumbura, mwese dukomeje kubasuhuza n'adahwema kudubana natwe. Badukurikiye bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Burusiya, n'umuvandimwe wacu waduhaye inyunganizi uri mu gihugu cy'Ubuyapani, mwese dukomeje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bikomeze bibane namwe uko bwije n'uko bukeye.